कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC नेपाल भारत यातायात न्याकेता मन्त्री परिषद सिफारिस यागुदु वंगु बिहिबा प्रधानमन्त्रीले से मन्त्री परिषद या ज्याकोते चोंगु CCMC या मुजा नेपाल भारत दथुया यातायात न्याकेको निति मन्त्री परिषद सिफारिस यागु कोचेगु ख नेपाल भारत यातायात या झिनसुंगु रूट पाखे नापाथेतु है यातायात न्याकेको निति मन्त्री परिषद याता सिफारिस यानगु CCMC या छन्जे खगराज बलाला धयादिला यात्रुतेस पुवंके स्वास्थ्य मापदण्ड छेले मागोले चाहिँ न्यावा है PCR रिपोर्ट नेगेटिभ वोगु जुई मागो थापु एकैद अध्ययना मुजा नेपाल भारत सीमाना नेपालले भन्सारपुला न्यायगु भारतीय नम्बर प्लेट यातायात साधन न्याकेको सिफारिस यागदु वंगु चैत्र 11 गते निसे नेपालले कोभिड-19 संक्रमण हुने लकडाउन या धुंका निगुदे दथु यातायात आतक न दिना चंगदु यातायात दिना चौसा सिमाना पाखे दोलन्दो ल्याखे निहानिथ वेवनेगु याना चंगु इले यातायात या साधन न चले यागु निति कुत जोगु CCMC या छालजे बराल धयादिगु ख